Ne croyez pas à vos émotions, plutôt à la parole de Dieu. Reka kugira icyizere bigomba kumva byawe kugenda uri kuriyumva hari naho wazindutse nabi ariko ibyo ntibyobuza kwemera ko akuzako namba wahisemo inzira y'ubugororotsi ntiwakire impwemu yera. Yesu ashimwe ishengero ry'Imana turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ego turongeye kwakirana n'abashyitsi rero hano mwatumenyereye kuri abashyitsi niko hari komeza urugendo natwe uno munsi mwiza twakira ubushobozi bwa Mpwemu Yera. hariho indirimbo twahawe kugira ngo tuyibahe akantu k'udushikanishinge. Imana ishimwe cyane. Mu gihe kimwe kusa Pentekote ngo bari bakoraniye hamwe ngo hamwe haza igihina kivuye mu ijuru kiza giturumbuka bose babasha bakwemeye batangura kuvugishwa mu ndimi nshya. Rero uno munsi turabifuje ishengero kugira ngo nawe ntuze witeze kuvuga mu rurimi rushasha ariko twakira ubwo bushobozi. Imana ishimwe cyane. Twakira ubwo bushobozi buza guhindura ibintu, ubushobozi buza gukura niba ariko mu ntege nke, niba hari ikintu warogerageza gikamba, ndakwifurije kuri uyu munsi mwiza kugira ngo wakire ubushobozi. Isezerano ryasezeraniwe abantu bose. Umuvugisha wa Yoweri yari yarabikugishije ko igihe kimwe ngo Mpwemu Yera azoza kubatama n'abatamakazi, abasore n'inkumi, maze bose bakaronka ubushobozi. Rero turabifurije dutega amatwi mu ndirimbo yatoranijwe. Yesu abarezegere cyane. Umunsi wa Pentekote ushitse, abigishwa bari bakoranye, hazigihinda kivuye mw'ijuru, bose batangura kuvugishwa. Umunsi wa Pentekote ushitse, abigishwa bari bakoranye, hazigihinda kivuye mw'ijuru, bose batangura kuvugishwa. Barabazanya ibibaye,
usukamwe mukubari n'umubiri bose abakama hamwe n'abakamakazi abasore n'abigeme niko byageze uko Eliya bivugishijwe usukamwe mukubari n'umubiri bose abakama hamwe n'abakamakazi abasore n'abigeme niko byagenze arabazanya bose bazazanirwa n'ibibaye nshuti yanjye nawe utararonka mpemu akiriho isezerano ryawe kugira uzashobore kurengana iyi si uwo niwaza gushikana mw'ijuru nshuti yanjye nawe utararonka mpemu uwo niwaza gushikana mw'ijuru akira mpemu akira umushobozi bwa mpemu yera akira abagore akira abigeme akira akira umushobozi bwa mpemu yera akira akira umushobozi bwa mpemu yera abagore akira abigeme akira umushobozi bwa mpemu yera akira ubushobozi bwa mpemu yera akira yewe ubushobozi bwa mpemu yera akira yewe ubushobozi Ne croyez pas à vos émotions, plutôt à la parole de Dieu. Reka kugirira icyizere ibigomba kumva byawe ugende bikuriyumva hari naho wazindutse nabi ariko ibyo ntibyobuza kwemera ko akuzako namba wahisemo inzira y'ubugororotsi niwakire mpemu yera umutima wawe ubyumve tubwira muri ayo mashini nawe usenge tubwira muri ayo mashini ubwira imana turakira ubugabo mpemu yera kuko wasezeranye yuko abakurondera bose bazokubona aturaye amajambo imana yakunze bandangirizamo eka ngikora n'icyobe n'ukunyene nawe umubuza ari mu rugo rwiwe mpemu yera ashobora kuturongora uko bigomba bandangirizamo kugira ngo mpaguruke nkavuze nti gaheza kwandika ibi bintu ndiko ndandika atawuravuga ndagenda kuvuga ibije ndiko ndumva ubiriza rero senga sayira amashina ariko ndavuga n'amasengesho y'iwawe hajya mu mashi wariko uravuga iki bivugisha amajambo accepte d'ouvrir ta bouche emera ugura umunwa wawe ijambo rivuga mpemu yera
kwakira mwe